Bapak Ibu sekalian, supaya ia barakana Allah Ta'ala ya siminna tengah kampung yang rasakan mana nih Pak, supaya rasakan mana wasa iris sama kedai kututama nama sigi engkerohe teroki babus salam babul jannah babur rahmat aisyah kada iya babur rahmat. Jadi babul jannah we pintu na suruga, pintu asalamakan, pintu pamase. Ya. Kaya tole dinang itama Pak. Ya. Ya babul jannah to lah mau pa ni insyaallah tama ni suruga. Dia tama babul salam insyaallah salama ni tama suruga insyaallah. Babur rahmatan napodo na masigi po ang Allah Ta'ala insyaallah sinin na tatamay lalam masigi insyaallah isa suruga mana pada melo ki gajaro tama suruga ibu Pak iya ko melo kita masuruga magampami iya ko pura ni tama masigi pura ni masampaja pura ni mangkalinga pacarama iya ko pada masuni matu masigi taparate mana ni pura nang kalinga ko pacaramay ada nagaga kedo salah iya magala emas gosip tercoba ni cek dek malengi reslete timukta iya biasa tak buka season tanah podo kupuran ni mangkalinga carama si tangga mani jadi maka coca mani kona pawi ini Bapak Ibu sekalian iya magala ematuli kong katau mak gosip tanah podo kupuran ni mangkalinga pacarama puran ni masampajang angkan ni sampajangi lawaiki ya pada patulek perangi minimal tatu tu ni siwali pada patulek tutu mana ni apa itu saya kulit tutu mana ketinggalan informasi kena tu ini Bapak Ibu sekalian iya mata ko mega mopi dosa purerita mega tasala purerita tanna podo kutu pura na masafari pura ni masampajang na lawaini ke dosa lata rilalanna atutungat tatur lebo na tanah Bapak Ibu sekalian. Ia menjadi Pak sebenarnya tujuan natullah makwa Pak magi Bapak Ibu sekalian ia kumelo kirana-rana eleta la ilaha illallah eganna wattu nawariki pong Allah Ta'ala tur lebok natane siaga eganna wattu ipaki masum pri pong Allah Ta'ala cek dela dak bawa Bapak Ibu sekalian cek dek bawa nah terkadang ia menamakannya peringarangnya kupuangnya kutumat tengah masempajan ikut malala lo masigi tapi ya kode na nasaliwan na nira la ilaha illallah akal salam ega kedo salam ega dosa niya ega Bapak Ibu sekalian jadi tanah podo na reko angkat ni dari pakabarita pada makoe isalaini bolata isalaini jama-jamata isalaini wadinge solangi tepata tulos sapai anu na pureo ngalatal ni tambay tepata ta cede-cede insyaallah tanah podo pada na capur kiresangin husnul khatimah amin Pak Iro ya ampet ya syukur maraja ka Pak Mite kong ka masigi tomatomi gatama masigi syukurulak daka tapi liwa pa syukuru ko kumega kalolo tama masigi tapi ais aja na cuma bicara kalolo tama masigi tasik di kampo Pak kalolo tama masigi de nagan na iya madari lalu jadi ga madari mato masampaja manggeri beto sampaja ise mato masampaja suwi mato masampaja loro minggu-minggu kurang ulang-ulang kurang apa mati taci di cidiwi apa to mana man nah itu kumato awita we Pak macawi tu mateng ni jadi kau enggak tahu mato atia mainga perlu yakur ragaya tu perlu yakur ragaya jadi kau enggak tahu mato makutullah masigi makutu masampaja takur ragai lalu biji maka he ambo nene macawi ni tu mate ira ta podangi aja na tasinggu-singgungan maka dewe mana ka dia matoati ani mainga poda bani maka dehe aga pateki mainga ambo matoani tu tidak Pak ko matawi tawe macawi tu matangi Pak iya na malasa ta sidi to mataw pasti makada ko
nulela sa pacapurang ni. Ya, pokoknya ini nama tahu itu Pak macawi amat tenge. Pasang ke bateta maki buah panini. Sangke bateta paki buah panini. Ya. Mi tahu mate. Ya nang ketau mati lalu yulu bulana nang ke kanisia gegan nagagaw supaya aja nak kene mate mundrina. Biasa orang pema lagi makadaka wasa ni pura wacar mang pindra ni mega mo pa pigaw i angka mo pa baru-baru si kuruntu wasa kadaka paja ni ro we angka mo pa si kuruntu kega nak kadaya ko lalu itu mate yulu bolamu lari lalu kota mamalau si bakak daru mak dempor ni masuk. Sengka waku tanapa namu ko sengka ngang katomak warang ipalese gere amateng ko ya dempor nyawi makada kamaga ni ko digaga awu ko bulata pa komprogasi pa kina kada kompro ya dempor kadang-kadang aja tujuan nih nak ada anu nasi ustaz ipale selesai aja nih na tujuh maka dak nih plena tujuh nak ada beli bulai maka ada matosi nak beli bulai nak ada dia pigo ya lena kadang beli bola tuh apa aja nah maka nih lo dong beli bola mati ini akidah-akidah seperti ini Pak masih di tengah umat Islam masih besar dia pernah tepari buangnya dia pernah mainga makada ya ko lalu yo tomatewe yo bolata lalu tomate sadeta ari ngeraki mati tu tahu Pak mati tahu aga mele pangolo ko puangi ko degaga amalama deceng sampaja makutu sumbangannya ka di maraka silat rekengi ini Bapak Ibu sekalian tapi rajin apa no makutu mas sumbang makutu mas sedekah makutu mas pasusah ke tapi rajin ada apa no ya kau dengerin apa no nasangi makadai makura-kura dalle jadi dengerin apa no papalo mo dalle ya kau apa no kinata bawa mero agak-agak apa no lo ku panti asuhannya o ku tahu kasih insyaallah diridai Allah subhanahu wa ta'ala tapi upan ni nang kata mapano nasa ngade na pari wala soji ni gaga na pano ina bawe lo bilina bujungi na bawe lo bilina saloe na bawe lo bilina to ajue na bawe lo copono bulue tatajing ini tata neraka yo kare tempat ta coba mun iya ini Bapak Ibu sekalian makoko kehidupan tapai depan dari salalangnya maka dak gatonga je melo yola tua Bapak Ibu sekalian depa malo pomopi ada tauluneri lalanna akalatari lalanna titana ya adana pong Allah taala Bapak Ibu sekalian titamui gare Pak ya pokok kisah pere dena nanti jadi persoalan dena tapi kita coba-coba gere ko mangacari tahu Pak mapak boting mapan retema maakika iya kong kana kumak barasan jini tahu mangaji ni tahu tenak garu tahu tidak ya tenak kata sedih ya ni garu cai tahu salam atau mengaji tahu Pak di mana na pikir iki
denang kalinga madecing de tolin dan tolin madecengi nama kada agama ta wa idza quri'al qur'ana fastami'ulah wa ansitu iya ko ibaca dia kurangi bapak ibu sekalian tangkalinga madecengi je tatoli-toli madecengi kacin rolai madecengi iya ko de tissa baca ita toli toni ha iya ko de ne disuruh baca kacin rolai toni ha tenan ni mangkalinga insyaallah lolonga ki pamasi lolonga ki baraka lolonga ki apalang tapi upan-upan nenang katahu mengaji ni tahu naga rasul tema cerita naga rasul tema bici iya na tu tahu mak beng yang malah lopur ilalan na tu tongan na bapak ibu sekalian macarame tahu emit tamak dari kita hai eta to pacara mah panepelanasan na ini kan namu ustaz tiap aja mana kemana kasih ku agama jauh baca Quran jauh bapak ibu sekalian seharusnya wat dimi makanya tak lampir-lampir cek dek baca Quran tapi lah masih ngerasa diang kelinga nah iya di ko mengaji temi tenang ke depan apa aja ini bapak ibu sekalian sampai maka mau pegang ke tengah kampungi pak macai ko masih jam mengaji radio ko masih tanah podo deka ko carawali makwaro dito gaga mudah-mudahan tanah podo aja gaga apa iya ko enggak tahu makwa tu pak berarti itu masalah tepo itu makanya kalau suruh masyahada apa emang mangka baca Quran lai baci nah to kaje nasar ka ustaz melopi matindro atindro muki je masalah meto minta pa na tawe pak kong kataw mangkalinga baca Quran nak kira-kiringan nah itu baca Qurannya pak wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin itu Qurannya pak napa nopo Allah taala pak burat tu risesena tau ya lengi pamase nih to matapo bapak ibu sekalian jadi ni gini kita melo pak burari lalana tutungan apa oh ki Qurannya matapo atapo kiri pong Allah taala bapak ibu sekalian tapo ki aya kong kasusah ta cede angaji ki ta coba-coba mi pak kuna kana ki susah kama kada itu apa guruan agama ta ya kuna kana ki susah kuriwat tutu data tatoki ko tatoki nama susah mo pak jauh kaki iko tatomo pina maraji mo pa tasading ay loki mala wejene ko pura ki majene nama susah mo pa ta coba-coba takbire Allahu akbar insyaallah pak angkan itu pak bura di dalam rota Allahu akbar magi jauh melo macai na po ang Allah taala pun na ilo ina to ampai pak maki gato pak kire-kire nga pa nalupay puangi ko tanay mana ki gare pak ya ko macai ki tingera po ang Allah taala me mana de pa yan korun to mak jalo pak mingeragi puangi paling-paling pada makada astagfirullah mengaki gitu astagfirullah iya kumat jaluk nih itu pak kumat ini makanya dekat dengan Allah Allahu akbar namo de tu pura majene narik ko angke susah di lalan hati tak dega tu lepas sikiri aleta si cinampak mu apa Allahu akbar astagfirullah astagfirullah boleh kuturi lalan narota astagfirullah haga jeme kutui kana egan apa penya menaware ka puange magu melo makutu pigo perintah na puange bapak ibu sekalian ya pu di memang pak angkato ni kutui angkato tu pak pa itu naso masalah makade Nabi Musa pak ya tu masalah ni nomor 1 mabicu nomor 2 makutu nomor 3 kelas 1 sekelas 1 pak ya rusi dia lagi leselei kalasi namo alena na kalasi ato pak made masam pajang dodok ngasati takko kasati
make gak tahu matako ko sampajang made talo mas sampajang masih anu nasa na upat di mana ngaleleku mau jenasa rokok kak pada toko melu pecu mah kadereke si sana boting anu rena makadane nana ma pak aja nata loy di kamu pot di cek anu nasa agak minasa teh ko di ulau wah sama pot di lekata iparang iya ko boting iparang iya ko turunan iparang iya ko sampaja den le perang angkan-angkan na to di anggota safari insyaallah dia naga-naga na jadi niki kita nakan dairo loki masafari tatan iyero to de pernah kan olah masafari pak tapi sini nak masih gi permanen itu masafari pak namo to cara wali puratoni yang kai dalam masih gi tatan mana nih gere maka tasat di papina di kutu poli masafari sedikit banyaknya pak pasti ada kepuasan batin pasti ada ketenangan batin minimal angker ilalan nanti maka adalah ilaha illallah ir pelewaran perang itu gaga maka dah lebawa mate anu isalai mana mua akita ni pahe tasalaiwi waram parata pole kubulata loki mabirjama mako lisui kira-kira kuraga wat dilalo mina tambai po ngalatala dalle tapa dilalan na alalangat tawat disengka makada misalna aga padangkan dilalan na langan lo masapari tapa siruntu pada padangkan akada we coco ni tak buluk isi runtu capu baraku de gaga baramiko nah kadang kan akada bawa ngak baja kuele ite pa ina tuna kada po ngalatala wa mayattaqilla ya ja'allahu makhraja itu makanya itu apa natu pari puangi merumuti bukara lala dalek napa lala lempur sisi na bapak ibu sekali merumula dah itu pak merumula dah irasakan itu kita coba-coba nih pak kau nak kisus nak kiaga kita coba kita perang digaga guna-gunanya iya ko teriak mun rumahku lasa wale ngeleku iya ko tiaka malasa loka mala wajeni asempajaki dua nerakan iya ko dia panadapi sempajak perlu insyaallah pak tata jangi pamasina po Allah taala tadi pamasina po ya kiki ya apa di madari itu takak berimu Allahu akbar nang kelingamu garupo mi deh di mana kumun ka masampaja na labo ya tiasa di matapo pada kumape suruh mina pigaw ini bapak ibu sekalian sini nama masalah lebih hadir perjalanan tayi yakini bapak ibu sekalian yakini kita harus besarkan ini kita harus besarkan ya ku risa si malam-malam mah kita coba-coba nih apa ya ku ya tangainya malam mai mako kupaya magi ini tepak kadana mega digah mega kurang tanah podo mati kalau ipendrang tapapa de sengka ko perlu ta cawi insyaallah amin apa natane tu idi mapitangi tak na riasannya agama pak mabela itu agama realita natane di pakanjaki sidyata tidak nih pak mako pokok seperti pak la ilaha illallah luar biasa pak masih puangi pak dia itu di 2 kali pertemuan sisen maka kedua anggota seperti itu ya si runtuk ya ko lalangi pak dena kata sifat bicara tapi biasa kisi 7 tapa assalamualaikum beri salengi bawa pak masih waktu na dia petullah masa pare tu si tiro bawam ni gaji itu pada salah tapi dia nasi sampai beri salah kelang dia nasi sambut talima nah sebab dia gagal urusan digagal hubungan bapak ibu sekalian tatanay mana nih pak sekalian tarasakan negara papinadita
Iya ko agama na pong Allah Ta'ala daripada tu pak yakini pak mabeli susser lalan na pak pinadita pak. Iya itu ampe merumuk masuk satawe pak sebab masuk langit tepak na. Iya ko makan dia tepak na tahu pak dia na susah. Dia na merumuk stres, dia na merumuk mepelah. Jadi kong kata papala-pala pak berarti masuk lah tu tepak na. Pak, dia tur nomor rumuk tak cari benita. Hah? Ya ko magala ki maceri beneta pak istighfar ni makuku la ilaha illallah dia na wad dita ceri beneta pak merepek na panya menyameng mapat di ulu ki ko dina ki guara ki kopi talo galung maja pa pinat dita tasalay bulata ko dina japa jampang ki dina palina ke ki aga talo kantoro pak terima kasih lalu ki nakadapi ko ton yitan ya ceri ustaz. Ada aja gak makapu nanti salai. Magampam itu meki pakapu tabaliwi. Tabaliwi bapak ibu sekalian. Nah kadang wah tanya aja macam mata yeru. Bukan seperti itu pak. Laki-laki bukan dilarang membantu perempuan. Ia mina salah. Kong kami bayi neta nani di jama mana iro jama jamangi. Nah ia kong kemakwa tu pak perlu selai. Nariko degaga alasan na benita ko dega alasan na magamui na naidi jama-jama manang itu tanya jama-jama tai perlu to ni mapikiri aku amir masuk na pak membantu sesuai dengan kodratnya ini bapak ibu sekalian aja ki gaga papala-pala tapi pindah-pindah ni cek dek ima darimu pemakiring-kiring oko bainina ibu merumuk imacai oko lakaina itu si jatuh makun raya ibu iris saja tu papi nak dita maka ada meloki lay sayang meloki nama saya bela kaita bapak itu pak ko makun ray pak ya ko meloki mitay sau kini nawana pak kumiki pasal kini nawana magampala dan itu hargai ibu maga tasadi ko na hargai kilaket ta majata sadi jadi pak ya komelo ki panya menyamangi baini tak hargai agi kelebihan na agi kekurangan na tatarima si bawa madecing apa digato suku yang kedua ya komiki panya menyama benete bu pak perilio nyawana beneta sanjungi maka dia basaugi na bote ini bapak ibu sekalian asal ngaja tak balai asal ngaja tak balai apa aku mak balai gitu sini na balai dosa aja itu sebenarnya pak dosa sebenarnya itu balai nah kada tu gaje ko det mak balai ustaz nantari mak jaluk ha ya dia tu pana pak urun tu tahu mak jaluk si tahu paling si jami 2 jami mak jaluk ko ki cau ma to atu makumo tulo narang ajin kami kak macai ini bapak ibu sekalian ini jadi ukun nih pak tetapi kewajiban suami istri yang paling diatur agama adalah seorang suami harus jadi pemimpin di depan istrinya ini pak lakaye uronewe aja lalu nang kaki malepesangi baini tadi na sempajang nareko dina halangan aja lalu ya ko boleh beneta pak turung ira tatanay yang ijolok pura ni ka masampajan aja nir tatanay makadang kamu doko ta puleng
dibatasi yang kedua insyaallah naloma sempaja benita insyaallah jaminan kita masuk surga. Tapi kodo-kodo mi tatanai. Dia takut anak kada pura ke mas sempaja maga dan sebagainya. Pole anu deto panah halal anu polengi na tandrai de gaga. Insyaallah ini pamulat ta neraka. Ibu tenanangi lakai tak ya nah pak nah pura ni masam pajang idik tanah ini maka dah depa maka dah laki te depa maka dah te mangi kat muat di tupa depa gak apa makor deh maka jemur sih insyaallah insyaallah ini bapak ibu sekalian ya romelo pak ya. Jadilah kaya masurongi, mapagurongi, bimbingkan riasangi sampajang kepada istrinya. Dan seorang istri kewajibannya adalah mengingatkan dan mematuhi seorang suami apabila memerintahkan kebaikan kepadanya. Ya rupa ibu, angkamaki, cede-cede makere-kere si mite bainnya. Cede-cede makere-kere si miti lakay na nasaba magay elo akkalan na mitarmi na laturo napasun na mimelo na laturo niya to ko akkalan na mipataw melo na lagarisi napasun na mitaw mil na lagarisi yakini ni pa yan natuto marumo na kanasusa na tanya tapo pa ya lagarisi tanya tapo ya lagarisi makalu akkalan ni makade makutoy ro na pututuri ka po ng Allah Ta'ala. Insyaallah iya po angka ni tapo irilalan na arota iyakini pa insyaallah macawe ni tu papenyaman na puangi macawe ni pamase na puangi insyaallah macawe tu ni baraka na puangi rilaleta insyaallah macawe tu ni tu suruga rilalan na atutungat tarilino lebih-lebih serumurin po Allah Ta'ala. Sini na masalah lebih ke hadir. Mudah-mudahan dari ceramah ini menjadi peringat rapat. Sebenarnya dari matutu yang kelinga ia matu makuli-kuli rido cilita magi ni pak korupan sebab memang di tahun ini pak meromo kita kelupa romo kita kelupa jadi angka amaki mangkade ngapak cara mana kada yan nak kada iya sih iya mo ay tapakan jaki cek de nuta tapakan jaki cek de sabaraki irbata tamak kada insyaallah angka pamasi talolongan magai tapatapala cara mana ustaz pamasi itu apa dia nama gampat ya pelajar mana ustaz jadi kong ketemu 5 pelajar mana ustaz berarti marepela dan ini acara mana ustaz syukur nih wadito nih itu manca di ustaz iya apa ya iya ko ya wite pak aku pas sapare pak wad di mana nih manca di ustaz ya ko perlu pak ko dia apa kato bau ko masih kita indre toni indre toni daripada kasih maku kue dari naja kasih masigi si sorosoro kate si sorosoro melo mancaji iman namu bange si sorosoro to sampai bani kasih papa ada menitarsang ya kode na pada tarsang pada menito melo mate melo pecu ikasih agal le panapalatu pacapuran na bana dega garu tau magalak bang dega garu tau magalak melumpuh sak dana malampe na pesat na ukur tengah na kampungnya na kada mega ustaz magi pelik na kada tiat tama masigi magi na tiat tama masigi na sabak mabicu mo pide mito na ipak biasa ni gade na pak biasa ambo na magi na din na biasa na sabak namo ambo na makututo namo indok na makututo namo nini na makututo tan na podo pura ni masapari matu insyaallah tan na podo turun ni barakat na po ng Allah Ta'ala di carawali insyaallah makwani isa na masigit na rilalan na isa lain na rilalan na sa pari bapak ibu sekalian. Saya rasa demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai pertemuan ini dan semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua terkhusus dalam diri pribadi saya sehingga insyaallah kita bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sipitrol lalam madece selalu lampu sipesangkar yang masalahna sabari wadiki mabila pole pacalan po ng Allah Ta'ala rilino rikuk buru andrang ngeresrumundin po ng Allah Ta'ala mati insyaallah amin rabbil alamin akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.